INP Mizo Channel Clear tu te Enzyme Chibai le vek ule tunma chuan Myanmar rama zonun moi choi sang tu mi chuan tak tak sipai huai sen le officer lian tam tak kan lo nei thina khovelin do pui pan hi na zo hlim khan Mizo tlangwal rol ten ni an chak ber chu sipai ni hini tunlai anga kam ding officer na sang chu an thiam nei an tlin miau lo wangin beisei phak ni heklo an phak ang tok kam ding na Mizo nula tena an ngai san em sipai ni kha an chak ber alo ni thina Mizo nula ten an ngai sana piang hi tlangwal te pon ni kan tum chu ni mai ani ti la kan soi sual em lo wang chu wangin nula ten an ngai san sipai lak lai hunte driver lak lai hunte pro pastor lak lai hunte alo om to thina chumi nuwa chuan doctor le engineer an lak le a ti chuan le khathiam thei fal ten MBA hian zir chuakin an lak le ta view mai boka central le state civil service na ro hi chu minaran ni theilo mi bi tlangwal te ta na zol ID anga lak reng tur chi ania zai thiam lak hun a oma engemo thil thar po lo om zel ta se kan nula te ngai san zonga piang hi tlangwal ten ni kan chak chuni mai sipai kan ti hi Mizo thu le hlalama chuan dar fengwal ti ani Mizo ten sipai kan mel hriat tan na hi British sarkarin Mizoram aron lu tir hun lai violent tan tiratang chau khan ani mel le mai an sipai ron ruai te hi vai an ni deuh bera vai tonga anin ko na sipai emo sipoi ti hi kan tonga kan senglut ngal ta boka sipai ti hi Persian ho tong sipahi atanga vai hoen sipai emo sipoi ti an lak chon ani mela manlai Mughal empire hun lai chuan sakor chungchuang ti na ani an ti ani sipai ti tongkam hi Nepalese Pakistan Bangladesh te po hian an tonga an senglut vek bok kan thu le hla thiam ten sipai lak zia hi Mizo literature et ti ho saknan an zia kur ngai ngoi to thina mana chuan sipai chol mang ten fe kal tam wang laya leika pui tlang sanga ha an not phuan suwa te kha mu nom atlinga fe kal liam tur nu le pa tam tak chuan mak pa tan an it ngoi mai ani an ti nula rim na ni se tap kianga an thuwa zial tan tura no al anan not zip phar mai te kha khotwal tlangwal na ran tan chuan mitti kham tu lian takani nge yang chhun lama ni se khotwal tlangwal zong ma ni na tul thoka an liam lanin an ni chuan an du duan lo zuya nula nu te pon rem chang an zon puye moti mai turin an khosa a toy zongin tau vet takan ni heti fakova an tau chan hi eng dangani lo kam ding an ni tlatani chutiang fakau chuan kan lo ngai san le kan pa le kan pu te hun laya khokhat nula mel thaber no puyata na an nei thei sipai lak lai hun hi aliam ta a chan chu tunlai Myanmar sipai te chunga mi pui ngai dan lo dan to wang ani thei mai ome a Mizo tlangwal asang tel hi sipai atangin vairam le kolram hun tina anom kola wangin thingtlang an thian te ayen an hoizawa sipai fa te po aram leilung fa te tong chuma ni pian pui ang mayen an thiama zoramin zalen na an sual layen an nero thamuang taka le khan zir chhuwa theya wangin Mizo zinga le khathiam masa ko than le khotlang mi tangkai tak Mizo ten kan nei pha ani ti chuan barmarama Mizo tlangwal te sipayan tan wang lai sangkhat zakwa somruk le pahni chokhan general ni wina roi sipai ten prime minister unwa mi pui sarkar chu nam thuin military rule mangin ram akai roi chauta a mi pui te chu leirem rap thei ta lovin democracy kan nei chu ra be in omta antia military regime ti hi democracy kalphung anga mi puiten an ai oro rel tura thlantlin sarkar nilovin engemo thil thleng hripuyemo khuarel chiatna an toninemo civil sarkarin ram athunun theilo wanga sipaiten ram chung in rel bolna thila sarkar na an chel hini sipai ro rel na hanti mai hian
an ram in rel bol dan kal phung rang le an opram mi puya zerin danglam na ani rang ve fo boka sipayin civil sarkar atanga thune na ne chu dan je rang a om ve bok sipai le civilian sarkar thune na introm titi atanga liberal democracy sarkar kalphunga in her tadai ram tepo a om ve thova africa ram then khata sipai hian party pakhat dinin ram a opthina chutiang atang chuan multi-party system a in herrem reta democracy ram dik tak nita po mutura barmarama po sipayen civil sarkar atanga thune na chu saknuin one party system Burmese way socialist program party allowing veto bokani kum engemo zata rei nuwa sipai lalten an sipai thuam phelin president le prime minister anin vua sipayen lalna an lo tem virto lak lo awangin sipai bokin kumin kumtir khan tharum mangin sarkar na an lale ani berhi sipayen ram in rel bol na lama ain rol hi politics thila ain nam noi ta ti na ani bermaya dan lo taka mi puite opbe tum tu te dawlet turen mi pui sarkar din ani meka military rule manga mi puite tire theya an nun na thlenga lak sak thin sipai fir fiak hi kan mi zo nulaten an mi thla an ngai san thin achang tu pa dar feng wal angkha chu ani lo rim zirchiang mi te soidan chuan ram no fual tam zok hian sipai lama tanga politics thune na thila in nam noi na hi a om tam hle anti antarlan dan chuan sangkhat chakwa somnga le pariata tanga sangkhat chakwa somruk le pako inkar khan ram somnga le pahnia sipai ten civil mi te atangin voi somriat le pariat me thune na an lo chu sakto ani ome chutiang ram te chu Myanmar ram telin Africa a ram som ni le pahni an oma Asia khomwala som pali an oma Latin America som pakhat anom boka ramdanga po lo thleng to thin bokani kumza le somnga chungin khovel ram ranga za som ni le pariat vel hi sipai ro rel noya an lo kun tlok to thin ti a riat thei boka atlang pui thuin ram an re thei po le sipai lamin politics thune na enroll na anasa hle zel chati rolin ram hausa le nei nung friends tele tun ma Czechoslovakia kan ti ang chi khang rama te po khan sipai thune na alo om to ti history atangin kan mu boka chutianga civil ram enrel bol na lama sipai te ron enroll fo hi militarism ne na in kung kai mi alo tero hea ila civil sarkar chaklo lutuk wanga ram tlu chemai turven himna nemo civil sarkarin ram enrel bol na civil administration aken ko thei ngang to lo chang hian sipai hian ram chung rem na le mon na lam aken ko nan ram thu nei na hi an lo keng ko fo thin ani zoka maro chu Myanmar ma sipai in thu nei na pong lak nuwa mi puite ne na anun ron zia le sual zia han en hi chuan thathum chungin ram ma son na engma thok lova ni tin tual tha le aram chung mi te ngai sak hi ahna pui berenita ti mu thei ramin rel bol na civil sarkar atanga sipain thune na lak sak hian ram le nam nationalism tan lewani mel lem lova politics lama thune na chel du wang ti hi alang chiang view zok zelani khoiram po hian aram mi puiten kumkho asipai obbe na sarkar hi an thopinan du ngai lo mizo mi puite hlei hian sipai ti tongkam hi Myanmar sipai fir fiak te awangin an hne ta hle inarin om